Hallo en welkom by Suffer Two Sides. Hierdie kanaal is toegewy aan die deel van slegs amptelike en opgedateerde inligting oor die Suid-Afrikaanse vlugtelingsprogram vir die FSA. Dit is nie 'n politieke kanaal nie, ons debatteer nie politiek hier nie. Die fokus is uitsluitlik vir duidelike, akkurate leiding vir mense wat die proses volg, dit oorweeg of reeds deel is van die vlugtelingsproses. Of jy nou net begin of reeds in die stelsel is, hierdie ruimte is hier om jou te help om die proses stap vir stap te verstaan op 'n eenvoudige, beginnervriendelike manier. Hello and welcome to Suffer Two Sides. This channel is dedicated to sharing only verified, official and up-to-date information about the South African Refugee Program for the United States. This is not a political channel, we don't debate politics. The focus is purely on clear, accurate guidance for people who are following, considering, or are already part of the refugee process. Whether you're just starting out or already in the system, this space is here for you to understand the process step by step in a simple, beginner-friendly way. Now, I'm going to try my best to give you both English and Afrikaans. As jy 'n probleem het met my Afrikaans, ons praat eintlik Engels by die huis. Jy is welkom om vir my in die comments te sê hoe sleg my Afrikaans is, my ma doen it ook. So let's start with the very first question. What is a refugee in the United States? In the United States, a refugee is a person who is outside their home country and cannot return because of a well-founded fear of persecution. This persecution must be based on a specific grounds such as race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Refugees are legally recognized under US and international law, and they do not enter the country illegally. They are approved through a formal legal process before arrival, which makes them different from undocumented migrants or asylum seekers who apply after entering the USA. A refugee enters the United States with full legal permission to live and rebuild their life safely. In die FSA is 'n vlugteling iemand wat buite hulle tuisland is en nie kan terugkeer nie weens 'n geregverdigde vrees oor vervolging. Hierdie vervolging moet gebaseer wees op 'n spesifieke rede soos ras, godsdiens, nasionaliteit, politieke oortuigings of lidmaatskap van 'n bepaalde sosiale groep. Vlugtelinge word wettig erken onder Amerikaanse en internasionale reg en hulle betree nie die land onwettig nie. Hulle word goedgekeur deur 'n formele regsproses voordat hulle aankom, wat hulle onderskei van ongedokumenteerde migrante of asielsoekers wat eers aansoek doen nadat hulle die FSA binnegekom het. 'n Vlugteling kom die FSA binne met volle wettige toestemming om te woon en hulle lewe veilig te herbou. Steps of the US Refugee Program. The US refugee process begins outside the United States. A person must first be referred to the US Refugee Administration Program, USRAP, usually by the United Nations, a US embassy, or an approved humanitarian organization. After referral, the process goes through multiple stages, including identity verification, background checks, security screenings, medical exams, and detailed interviews by US immigration officers. This process can take months or even years. Only after full approval is the person allowed to travel to the United States as a legally recognized refugee. This is one of the most strict and highly vetted immigration processes in the world. Die Amerikaanse vlugtelingsproses begin buite die FSA. 'n Persoon moet eers verwys word na die Amerikaanse vlugtelingstoelatingsprogram, USRAP. Gewoonlik deur die Verenigde Nasies, Amerikaanse ambassade of 'n goedgekeurde humanitêre organisasie. Na verwysing gaan die aansoeker deur verskeie fases, insluitende identiteitsverifikasie, agtergrondsondersoeke, sekuriteitskontroles, mediese toetse en onderhoude met Amerikaanse immigrasiebeamptes. Hierdie proses kan maande of selfs jare duur. Slegs na volle goedkeuring mag die persoon na die FSA reis as 'n wettige erkende vlugteling.
Dit is een van die strengste en mees deeglik gekontroleerde immigrasieprosesse in die wêreld. Legal rights of refugees in the United States. Refugees in the United States have strong legal rights. They are allowed to live and work legally in the country, apply for a social security number, and access public services. After 1 year, refugees are required to apply for permanent residency, also known as a green card. After holding permanent residency for a required time, they can apply for U.S. citizenship. Refugees are protected by U.S. law against deportation back to the country they fled, and they have the same legal protections as other lawful residents under the U.S. Constitution. Vlugtelinge in die VSA het sterk wettige regte. Hulle mag wettig in die land woon en werk, vir 'n sosiale sekuriteitsnommer aansoek doen en toegang hê tot openbare dienste. Na 1 jaar moet die vlugtelinge aansoek doen vir 'n permanente verblyf, ook bekend as 'n groen kaart. Nadat hulle vir die vereiste tyd permanente verblyf gehad het, kan hulle vir Amerikaanse burgerskap aansoek doen. Vlugtelinge word deur Amerikaanse wet beskerm teen deportasie terug na die land waarvan hulle gevlug het. En hulle het dieselfde grondwetlike regte as ander wettige inwoners. Help and support given to refugees. When refugees arrive in the United States, they receive structured support to help them rebuild their lives. This includes help with housing, food, clothing, employment services, school enrollment, medical care, and language training. Refugees are also connected to resettlement agencies that assist with cultural integration and legal documentation. This support is not unlimited, but it is designed to help refugees become independent, stable, and self-sufficient as quickly as possible while adapting to American society. Wanneer vlugtelinge in die VSA aankom, ontvang hulle ondersteuning om hulle te help om hulle lewens te herbou. Dit sluit hulp in met behuising, kos, klere, werksdienste, skoolinskrywings, mediese sorg en taalopleiding. Vlugtelinge word ook verbind aan hervestigingsorganisasies wat help met kulturele integrasie en regsdokumentasie. Hierdie ondersteuning is nie onbeperk nie, maar dit is ontwerp om vlugtelinge te help om so vinnig moontlik onafhanklik, stabiel en selfonderhoudend te word terwyl hulle by die Amerikaanse samelewing aanpas. Limited time frames and responsibilities. The assistance refugees receive in the US is time limited. Most financial and resettlement support is provided only during the first few months after arrival. Refugees are expected to begin working as soon as they are able and move towards independence. Government assistance programs have strict timeframes, and refugees must meet legal responsibilities such as updating immigration records, apply for permanent residency after 1 year, and following US law. The refugee program is not designed for long-term support, but for legal protection, safety, and a structured path towards independence. Die hulp wat vlugtelinge in die VSA ontvang is tydelik. Die meeste finansiële en hervestigingsondersteuning word slegs gedurende die eerste paar maande na aankoms verskaf. Van vlugtelinge word verwag om so gou moontlik te begin werk en na onafhanklikheid te beweeg. Regeringshulpprogramme het streng tydraamwerke en vlugtelinge moet wettige verantwoordelikhede nakom, soos om immigrasierekords op te dateer, na 'n jaar van permanente verblyf aansoek te doen en Amerikaanse wette te gehoorsaam. Die vlugtelingsprogram is nie ontwerp vir lewenslange ondersteuning nie, maar vir wettige beskerming, veiligheid en 'n gestruktureerde pad na onafhanklikheid. How long does it take to become a refugee? According to the Migration Policy Institute, which is a non-profit research organization in the US that provides data analysis and policy recommendations on migration, refugees, and immigration systems. Refugees under consideration for resettlement are intensely vetted through multiple security screenings and background checks in a process that takes, on average, 18 to 24 months. Now, we have realized that some of our processes are going through quicker, so there's no one that can give you a definite time frame for how long this process will take. It is case specific.
Volgens die NPI webwerf, wat 'n nie-winsgewende navorsingsorganisasie is vir data-ontleding en beleidsaanbevelings oor immigrasie, vlugtelinge en immigrasiestelsels, is dit 'n baie deeglike program met verskillende sekuriteitsprosesse en kan tussen 18 tot 24 maande vat. Ons het wel gesien met ons eie sake dat dit lyk asof dit 'n bietjie vinniger vat, maar daar is geen persoon wat vir jou kan sê hoe vinnig jou of hoe stadig jou proses gaan wees nie. Dit hang af van saak tot saak en elke persoon se inskrywing is anders. This is the official US government website that explains the South African US refugee program, and this is where you will apply. I will post the link in the description. So let's read through it. I will read and explain each section in English and Afrikaans. After the explanation, I will go through the general information about how to complete the questionnaire in English and Afrikaans as well in the next video. Hierdie is die amptelike webwerf van die Amerikaanse regering wat die Suid-Afrikaanse FSA vlugtelingsprogram verduidelik, en dit is waar jy ook aansoek gaan doen. Ek sal die link in die beskrywing plaas. Kom ons lees nou saam deur dit. Ek sal elke afdeling in Engels en Afrikaans lees en verduidelik. Na hierdie verduideliking sal ek ook in die volgende video deur 'n algemene inligting gaan oor hoe om die vraelys te voltooi in Engels en Afrikaans. As of today, which is the 9th of February, this is the most updated information. It was posted on the 4th of November 2025. Note important new information on this page regarding how to request referral to the US Refugee Administration's program, USRAP. Refugee Administration under EO 14204 addressing egregious actions of the Republic of South Africa. Consistent with President Trump's executive order and addressing egregious actions of the Republic of South Africa, the Department of State is coordinating with the Department of Homeland Security to consider eligibility for U.S. refugee resettlement for people who are of Afrikaner ethnicity or a member of a racial minority in South Africa who are victims of government-sponsored race-based discrimination. Criteria. To be eligible for U.S. refugee resettlement consideration through this initiative, individuals must meet all the following criteria. Must be of South African nationality and must be of Afrikaner ethnicity or be a member of a racial minority in South Africa and must be able to articulate a past personal experience of persecution or a fear of future persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, and must be at least 18 years old or all being referred with a parent, as defined by the Immigration of Nationality Act, and must be living inside South Africa. The program does not anticipate any out-of-country processing of South African nationals. Let wel, belangrike nuwe inligting op hierdie bladsy rakende hoe om 'n verwysing na die FSA se vlugtelingstoelatingsprogram USRAP aan te vra. In ooreenstemming met President Trump se uitvoerende bevel oor die aanspreek van erge optrede deur die Republiek van Suid-Afrika, koördineer die Departement van Buitelandse Sake met die Departement van Binnelandse Veiligheid om geskiktheid van hervestiging as 'n FSA-vlugteling te oorweeg vir persone wat van Afrikaner afkoms is of lede van 'n rasseminderheid in Suid-Afrika is en wat slagoffers is van staatsgeborgde rasgebaseerde diskriminasie. Om in aanmerking te kom vir 'n oorweging vir hervestiging as 'n FSA-vlugteling deur hierdie inisiatief, moet individue aan al die volgende vereistes voldoen. Moet Suid-Afrikaanse nasionaliteit hê en moet van Afrikaner etnisiteit wees of 'n lid wees van 'n rasseminderheid in Suid-Afrika en moet 'n persoonlike ervaring van vorige vervolging of 'n vrees vir toekomstige vervolging
kan verwoord op grond van ras, godsdienst, nasionaliteit, lidmaatskap van 'n bepaalde sosiale groep of politieke oortuiging en moet minstens 18 jaar oud wees of saam met 'n ouer verwys word, soos omskryf in die Immigrasie- en Nasionaliteitswet, en moet binne Suid-Afrika woon. Die program voorsien nie verwerking buite die land vir Suid-Afrikaanse burgers nie. So what does all this mean? The program is being implemented under US executive order, which focuses specifically on alleged government-sponsored racial discrimination in South Africa. The US government states that the Department of State and Department of Homeland Security are working together to consider refugee eligibility for Afrikaners and other racial minorities in South Africa who are victims of race-based discrimination. This means the program is targeted, not general immigration. Wat beteken hierdie sover? Hierdie kennisgewing verduidelik dat daar nuwe amptelike inligting is oor hoe Suid-Afrikaanse verwysings kan versoek na die Amerikaanse Refugee Administration Program USRAP. Die program word geïmplementeer onder 'n Amerikaanse uitvoerdersbevel wat spesifiek fokus op die beweerde staatsgeborgde rassediskriminasie in Suid-Afrika. Die Amerikaanse regering verklaar dat die Departement van Staat en die Departement van Binnelandse Veiligheid saamwerk om die vlugtelingsgeskiktheid te oorweeg van Afrikaners en ander rasseminderhede in Suid-Afrika wat slagoffers is van rasgebaseerde diskriminasie. Dit beteken die program is geteiken en nie algemene immigrasie nie. Process. At this time, individuals who meet all the above criteria and would like to be considered for the referral to the U.S. Refugee Administration Program, which is known as USRAP, and who have not yet been contacted by a USRAP partner to initiate referrals into the USRAP or process of your case, should complete the online USRAP intake questionnaire, and this is your link. This is where you will sign up. But let's read on first. Even if you have already submitted a statement of interest, SOI, via the link previously shared on this page, if you are still interested in USRAP participation and have not yet been contacted by a referring or processing partner to take action on your SOI, you must complete and submit this questionnaire in order to be considered for referral into the USRAP. The Department of State referral partners will review all submission, contacting applications if any additional information is needed to determine eligibility for referral into the USRAP. Given the volume of interest, individuals may not receive a response for an extended period after submitting the questionnaire. Not all individuals will be referred to the USRAP for further consideration of refugee eligibility. The US government considers a variety of factors which makes USRAP access decisions, including eligibility criteria, persecution claim, and background check results. The authority to grant access to the USRAP rests with the US government and not a function of USRAP implementing partners like RSC Africa or CWS or Amerikaners. Once a decision is made regarding whether an individual is referred into the USRAP, the individual will receive notification of the decision, whether referred or not. Proses. Tans moet individu wat aan al die bogenoemde kriteria voldoen en oorweeg wil word vir verwysing na die FSA se vlugtelingstoelatingsprogram USRAP en wat nog nie deur die USRAP vernoot gekontak is om die verwysingsproses na USRAP te begin of om die verwerking van hulle saak te illustreer nie. Die online USRAP innamingsvraelys voltooi, so die sal jou link wees waar jy aansoek doen. Selfs indien jy reeds 'n belangstellingsverklaring, Statement of Interest SOI, ingedien het via die skakel wat vroeër op hierdie bladsy gedeel is, moet jy, indien jy steeds belangstelling in deelname aan USRAP en nog nie deur 'n verwysende of verwerkingsvernoot gekontak is om op jou belangstellingsverklaring op te tree nie, hierdie vraelys voltooi.
en indien om vir 'n verwysing na USRIP oorweeg te word. Die Departement van Buitelandse Sake se verwysingsvennote sal alle indienings hersien en aansoekers kontak indien enige bykomende inligting benodig word om geskiktheid vir verwysing na USRIP te bepaal. Weens die groot volume belangstelling mag individue vir 'n verlengde tydperk geen terugvoer ontvang nadat die vraelys ingedien is. Nie alle individue sal na USRIP verwys word vir verdere oorweging vir vlugtelingstatus nie. Die Amerikaanse regering neem verskeie faktore in ag wanneer besluite oor toegang tot USRIP geneem word, insluitende geskiktheidskriteria, die vervolgingsaanspraak en die uitslae van agtergrondsondersoeke. Die gesag om toegang tot USRIP toe te staan berus by die Amerikaanse regering en is nie 'n funksie van USRIP se uitvoerende vennote, RSC Afrika, CWS of Amerikaners nie. Sodra 'n besluit geneem is oor of 'n individu na USRIP verwys word, sal die persoon in kennis gestel word van die besluit, het sy verwys of nie. So let's explain the process. This section explains the application process. If someone qualifies and has not been contacted yet, they must complete the USRIP intake questionnaire. Even people who already submitted a statement of interest must still complete the questionnaire if they have not been contacted. Submitting the form does not guarantee acceptance. Submissions are reviewed by referral partners, and because of high demand, people may wait a long time without hearing back. Not everyone will be referred. The US government alone decides who enters the refugee program, not partner organisations. Hierdie afdeling verduidelik die aansoekproses. As iemand kwalifiseer en nog nie gekontak is nie, moet hulle die USRIP inname vraelys voltooi. Selfs mense wat reeds 'n statement of interest ingedoen het, moet steeds hierdie vorm invul as hulle nog nie gekontak is nie. Indiening beteken nie aanvaarding nie. Aansoeke word hersien en weens groot aanvraag kan mense lank wag sonder 'n reaksie. Nie almal sal verwys word nie. Die Amerikaanse regering alleen besluit wie toegang kry, nie die vennoots-organisasies nie. Implementing partners. Functions supporting resettlement processing in South Africa are being performed by partners of the USRIP, RSC Africa, which is operated by Church World Services, CWS, and Amerikaners. Neither RSC Africa, CWS, nor Amerikaners has any connection to the South African government. Access to the USRIP is free, including completion of the USRIP intake questionnaire. USRIP referral partners do not charge fees to applicants for their referral services. RSC Africa, CWS, and Amerikaners will communicate with applicants and respond to applicant inquiries at various stages of the process. RSC Africa, CWS, and Amerikaners are involved in the following elements of the process in South Africa. Referrals. Amerikaners and Church World Service, CWS, serve as designated Department of State referral partners. Gather information for potential applicants to assess whether the case is eligible for referral to the USRIP. Refer cases to the Department of State for USRIP access. Note that Amerikaners is separate from and not affiliated with the organization Afrikaner Friends, LLC. Case processing. RSC Africa, operated by CWS, conducts pre-screening interviews with applicants, gathering information and documentation to prepare cases for U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, eligibility interview. Requests background checks and schedules USCIS interviews. Arranges for medical exams. Books travel to the United States. RSC Africa, CWS, and Amerikaners do not make final determinations on refugee cases.
Only USCIS has the authority to adjudicate cases and decide whether an individual meets the US legal definition of a refugee. The USCIS continues to conduct resettlement interviews on a regular basis in South Africa. Uitvoerende vennote. Funksies wat hervestigingsverwerking in Suid-Afrika ondersteun, word uitgevoer deur vennote van die USRIP, RSC Africa, wat bedryf word deur Church World Services CWS en Amerikaners. Geen van RSC Africa, CWS of Amerikaners het enige verbintenis met die Suid-Afrikaanse regering nie. Toegang tot die USRIP is gratis, insluitend die voltooiing van die USRIP inname-vraelys. USRIP verwysingsvennote het geen fooie aan aansoekers vir hulle verwysingsdienste nie. RSC Africa, CWS en Amerikaners sal met aansoekers kommunikeer en op navraag van aansoekers reageer op verskeie stadiums van die proses. RSC Africa, CWS en Amerikaners is betrokke by die volgende elemente van die proses in Suid-Afrika. Verwysings. Amerikaners en Church World Service CWS. Tree op is 'n aangewese verwysingsvernoot van die Departement van Buitelandse Sake. Versamel inligting van potensiële aansoekers om te bepaal of die saak geskik is vir verwysing na die USRIP. Verwys sake na die Departement van Buitelandse Sake vir toegang tot die USRIP. Let wel, Amerikaners is apart van en nie geaffilieer met die organisasie Amerikaner Friends LLC nie. Saakverwerkings. RSC Africa bedryf deur CWS. Voer vooraf goedgekeurde onderhoude met aansoekers, versamel inligting en dokumentasie om sake voor te berei vir die FSA Burgerskap en Immigrasiedienste USCIS se geskiktheidsonderhoud. Versoek agtergrondsondersoeke, skeduleer USCIS onderhoude, reël mediese ondersoeke, bespreek reis na die FSA. RSC Africa, CWS en Amerikaners neem nie finale besluite oor vlugtelingsake nie. Slegs USCIS het die gesag om sake te beoordeel en te besluit of 'n individu aan die FSA se wettige definisie van 'n vlugteling voldoen. USCIS gaan voort om hervestigingsonderhoude op 'n gereelde basis in Suid-Afrika te voer. So what does this mean? This explains what each partner does. Amerikaners and CWS gather information and refer cases, and the RSC Africa CWS handle interviews, documents, background checks, USCIS interviews, medical exams, and travel arrangements. They prepare cases, but they do not approve cases. The USCIS alone decides refugee approval. Hierdie afdeling verduidelik elke vennoot se rol. Amerikaners en CWS versamel inligting en verwys sake. RSC Africa, CWS hanteer onderhoude, dokumentasie, agtergrondondersoeke, USCIS onderhoude, mediese toetse en reisreëlings. Hulle berei sake voor, maar hulle keer nie sake goed nie. Slegs USCIS neem finale besluite. Important notice regarding fraud and scams. Access to the USRIP is free, including completion of the USRIP intake questionnaire. USRIP referral partners, Amerikaners and RSC Africa CWS do not charge fees for applicants for the referral services. It is not necessary to have documents verified. Beware of individuals or organizations purporting to be either partners of the USRIP or offering to expedite portions of the refugee resettlement process. Remember that Amerikaners and RSC Africa operates by CWS are the only official USRIP partners in South Africa. The USRIP application and process is free, and there is no one who can help expedite your application for a fee. No one should pay any fees or favor to assist or expedite resettlement to the United States or to gain access to the program. Do not share your personal information or your identity documents with anyone you do not trust. Please report fraud at this link, US Refugee Administration Program, USRIP tip form. Belangrike kennisgewing rakende bedrog. Toegang tot die USRIP is gratis, insluitend die voltooiing van die USRIP innamingsvraelys.
US-RIP verwysingsvennote, Amerikaners en RSC Africa CWS het geen fooi aan aansoekers vir hulle verwysingsdienste nie. Dit is nie nodig om dokumente te laat verifieer nie. Wees op jou hoede vir organisasies wat voorgee dat hulle vennote van die US-RIP is, of wat aanbied om dele van die vlugtelingshervestigingsprosesse te bespoedig. Onthou dat Amerikaners en RSC Africa bedryf deur CWS die enigste amptelike US-RIP vennote in Suid-Afrika is. This means the section strongly warns that the program is free and that no one can speed up your case. Anyone asking for money, favors, or offering to help you get approved is committing fraud. Only 2 official partners exist. People are warned not to share documents or personal information and to report scams using the official US-RIP tip form. Hierdie afdeling waarsku sterk dat die program gratis is en dat niemand jou aansoek kan versnel nie. Enige iemand wat geld vra, gunste vra of aanbied om jou te help om goedgekeur te word, pleeg bedrog. Daar is slegs 2 amptelike vennote. Mense word gewaarsku om nie dokumente of persoonlike inligting te deel nie en om bedrog aan te meld via die US-RIP wenklyn. Important notice regarding travel arrangements. The US government, US-RIP, has only one official implementing partner for arranging and booking travel for refugees from South Africa to the United States. RSC Africa, operated by Church World Services, CWS, and this is the link, my case link. Pursuant to US policy, travel from South Africa to the United States under the US-RIP must be facilitated through RSC Africa, operated by Church World Services. No other entities or organizations are authorized to arrange or book travel for individuals traveling from South Africa to the United States through the US-RIP. Travel arrangements by any other entity is not supported by the US-RIP and will endanger your ability to enter the United States under the US-RIP and benefit from initial resettlement services once you arrive. For more questions about the specific travel under the US-RIP once you have been approved by USCIS, please reach out to RSC Africa directly. Belangrike kennisgewing rakende reisreëlings. Die Amerikaanse regering se US-RIP het slegs een amptelike uitvoerende vennoot vir die reël van bespreking van reis vir vlugtelinge vanaf Suid-Afrika na die VSA. RSC Africa bedryf deur Church World Services, CWS, en hulle het 'n mycase.org link. Ingevolge Amerikaanse beleid moet reis van Suid-Afrika na die VSA onder die US-RIP uitsluitlik gefasiliteer word deur RSC Africa, bedryf deur Church World Services. Geen ander entiteite of organisasies is gemagtig om reis te reël of te bespreek vir individue wat deur die US-RIP vanaf Suid-Afrika na die VSA reis nie. Enige reis wat deur 'n ander entiteit gereël word nie deur die US-RIP ondersteun nie en sal jou vermoë om die VSA onder die US-RIP binne te gaan, as ook om voordeel te trek uit aanvanklike hervestigingsdienste by aankoms, ernstig in gevaar stel. Vir verdere vrae oor 'n spesifieke reis onder die US-RIP nadat jy deur USCIS goedgekeur is, kontak asseblief RSC Africa direk. This explains that only RSC Africa CWS is allowed to arrange travel to the US under US-RIP. No other company, church group, or agent is legally authorized. Using any other travel can cancel your refugee process and block your entry into the US. Hierdie afdeling verduidelik dat slegs RSC Africa CWS wettiglik reis na die VSA mag reël onder US-RIP. Geen ander maatskappy, kerkgroep of agent is bemagtig nie. Die gebruik van ander dienste kan jou vlugtelingsproses kanselleer en jou toegang tot die VSA blokkeer. Important notice regarding pets. Neither the US government nor the US-RIP implementing partners assist in or fund the transportation of pets under the US-RIP. The US government, including Embassy Pretoria, is not working with any entity or group that will assist in travel with or for your pet. Refugees wishing to bring their pets to the US
should make arrangement for pet travel independently after they arrive in the US. It is recommended to wait at least 90 days post-arrival before facilitating travel of pets, as initial accommodation may not allow pets, and there is no assistance provided for moving your pet within the United States under the US RIP. Beware of anyone who claims they are coordinating with the US government to assist you with moving your pets, or who promises to expedite review of your US RIP application. Please report fraud at US Refugee Administration Program tip form. It's a link. Belangrike kennisgewing rakende troeteldiere. Nie die Amerikaanse regering nie en ook nie sy US RIP uitvoerende vennote nie help met of finansier die vervoer van troeteldiere onder die US RIP. Die Amerikaanse regering, insluitende die Amerikaanse ambassade in Pretoria, werk nie saam met enige entiteit of groep wat sal help met reis met of vir jou troeteldier nie. Vlugtelinge wat hulle troeteldiere na die VSA wil bring, moet selfstandig reëlings tref vir die reis van hulle troeteldiere na hulle in die VSA aangekom het. Dit word aanbeveel om ten minste 90 dae na aankoms te wag voordat die reis van troeteldiere gereël word, aangesien aanvanklike akkommodasie moontlik nie troeteldiere toelaat nie en daar geen bystand voorsien word vir die verwysing van jou troeteldiere binne die VSA onder die US RIP nie. Wees op jou hoede vir enige iemand wat beweer dat hulle met die Amerikaanse regering koördineer om jou te help met die verskywing van jou troeteldiere of wat beloof om die hersiening van jou US RIP aansoek te versnel. Rapporteer asseblief bedrog by US Refugee Administration Program, US RIP wenksvorm, tipvorm. Dit is 'n link. And that's it. That's the whole form at the beginning before you click on the link. If you have come this far and you're not yet sure that you want to fill out the questionnaire, there is some wonderful interviews already available from refugees already in the United States. You can go on the Colonel's YouTube under playlists. You will see South African refugee interviews. I think there's about 24, 25, 26 of them. Also, if you want updates about the program, that's definitely a channel you can look at. There's also a YouTube channel called Professor G's YouTube, and he is a US-based immigration attorney. He also provides a lot of information about the whole program. And then we also have Lily van der Plaas. She was one of the first refugees to arrive there, and she also shows the whole process, what they went through. So baie dankie dat jy geluister het. Ek hoop jy het gehelp en in die volgende video gaan ons deur die general information of instruction gaan vir wanneer jy die lys begin invul. In the next video, we're going through general information and instruction on when you start filling out your questionnaire and what you need for that process.